Nabo arimo bakuma gĩcigone kĩa ũmbunge kĩa Igembe North ni bathithĩtie mũcemanio na mũbunge wao Maũka Maore kenda gũtarĩria jamwe ja mathĩna jaria bethiritwe bagĩkurũkĩra ntereu na bumwe bwa buria bethiritwe bagĩtarĩria ni kũthamithua ndene ya macukuru jaria bakuritana na gwikua kuraja bariuga babatere kwewa kanya ga kuritira ngugi akwina nja chao kenda kubothiria mũrigo jo gwita kuraja iromba ringi ni ati bangi amwe na gũtigĩra kuri na arimũ bakung'ana ndene ya chukuru baandike barabatithiritwe bakiandikwa. Nicholas Chabari na Ntetweji. Na miaka bebutini tote toritana ana weta bagothoma baenda college baenda university no goto ukura enda mwashimiwa wale ukaja ndo mesare olonia na baku barika de buru. Those policies wasoka nao next term si amended kenda kinyatu ari mubezo twandikirwa wingi kariri kanya kega aburu ntugo je munthi karimo bakuma chukuru mwanya cha Igembe North cha primary wamwe na cha secondary wamwe na nursery uthina mbe na kuga mathina mabarumirite kiri mujumbe wa Igembe North twe Maũka Maore igita arere kenda abathina mbe na kuona burabomba akomathiria mathina mamwe mario kinyama kwithirwa chukuru imwe cha Igembe North itithagiro kiewa mbecha cha handship kwena ginya cukuru ya Murungene era ginya weri category neu kwena ginya cukuru ya Keke Kiula na cukuru hii mheshimiwa iteanacia arimu no ntubwa thineu ya handship mwarimu kaso wa transfer kiendeta kurea mbesa ira na mwarimu na buri kurea mbesa iriko iu Igembe North we are a frontline sub county na ukiakwithirwa na thina ya mantu ya Igembe North ni ukuone by mantu ya hardship. So, ntora sietu ida itindene hardship July tariki mo bakiambia new financial year abikira kiri mato ya hardship area tutethwa twina problem onto bwegie arimo kuthamathamwa na kuirwa chukuru cha kuraya kinya ome ya kaunti ya Meru ibugwetetwe anene arimo bakimenagiria onto bobo no mujumbe ojo Maore akibaira ati kinyamara kionthe ekiumanirie na andwa ira yario igita ria arimo banjire kwithirwa bakirutha amegomo igita na igita no ende igita ritekuraja thinenwe kathira andu abambiriria NDU ba mheshimiwa Kilemi Mwiria na bangi ibari na good intentions lakini it was not given a human face. Mheshimiwa twithine tonwa urio kimya buthi kariyete arima bege baba kithakene tushughulie soke buru tuguthira koromba mheshimiwa no nto batu young families baba affected au riorombo tusokia tokenda tusoka nje cia tutomba kuoya kalon toka tora tung'ombe kenda na tu family yetu yethera yena uwezo localization. Nao mwanasiasa akienda ashikilie hiyo anafikiri sasa hii ndio kichaka ya kujificha. Kwa hivyo transfer ile kwa ni Maoro transfer mbi. Kila mwalimu hapa anajua transfer zinafanywa na TSC, sio ofisi yetu hapa. Na sio simu zangu na ingwete kiantu gwite kuraya. Kwa hivyo kwa contract yenanze mashari ya kuthika urongo ukeya. I assure you again why that attitude. Kuruki yogu nonto Maore no agwetete arimo baba are unonto no to kinya na ini ko gwetete ruhare ndia ndokete mprobo elekede noe mwire Maore ogoromba kure ku tareti kenda cha mweri yo nana tuina ngavana ndene mbasi Kiraitu Murungi sasa hapo ngogoromba kure ho Kiraitu lakini ndaiko kukua naye yariko sasa sawa mimi nataka kukuomba kura ya Raila Amolo Odinga tarehe 8 mwezi tarehe 9 mwezi wa 8 na hiyo kura tafadhali tuombe ingine iongezeke ndio ile tutapewa iwe kura mingi katika Igembe North sawa sawa usikubali nchi yetu ya Igembe North ichezewe na njia ya kuzuia ichezewe wewe ongea ukweli kwa ile kazi umeona tumefanya miaka 5 Komantunene Igembe North Betan Class Chabari